La saphambana khona ningizama Afrika lomfana saphambana kabuhlungu ngoba into esayiba ngayo into mina ngumuntu oqondile yabona nje ngenefoni yami ibuyile ngisho amaphoyiseni kade ngithi zama ngibopha amaphoyisa yaba ngohutshwa nje ngihutshelwa ukukhuluma iqiniso amaphoyisa athema ibuyisa ifoni yami anginikeza kodwa into evelayo nengineqiniseko sayo yokuthi mina ngumuntu oqondile baza bahleka futhi basho bathi oh macingwane nakho usizwa yini na uthi ngiqondile angiyena isikhotheni mina angikhuthuza umuntu Ntobo umuntu nje oqondile umuntu oqondile kumbona la ngogano umfazi uyahlalela iqiniso kunamanga ahamba nemillion phakathi uyahlala endaweni engenalutho kodwa ehlalelo ithi chala ngoba ngitshene nje iqiniso so vuka ngesikhokho ngetiye sibonga lokho na kwaze kwafika lapha mina ngixoshwa khona emsakazweni mangitshena iqiniso ukuze kumina ngixoshwe emsakazweni kwasukela khona ekuthenini mina indaba yami isuka naye lo mfana lo engangilongimeseka ukuze kusukume bonke ngishabanye abaculi uDSD angafakaza ngoba ngisho indondo ezinye ayiwinayo ezinye zazo kwakungeka DSD ezinye zazo kwakungeya enye yazo yayikungeyakho umthandeli indondo ayiwina lo mfana ekhandwa enye kwakungeyindidane ngamkhandela into engakazize iexist ngathi mina cha ngakhuluma nabantu ababephethe ama-heart ngalesikhathi ngathi mina ukuze sibakhuthaza abafana abancane ake senze i-second best selling award hawu yini na ngoba ngazi ukuthi vele kulaba ontanga yabo izomhlula indidane kodwa ngineshoyo ukuthi labo ontanga yabo ngeke eze ahluleke hawu ngakwenza lokho hawu ngoba yilokho ekhale njalo abathe uya eEastern Cape uya kuphi nendawo ubuye ngaphethe lutho uDSD la khumbula ukuthi waphinde futhi wayo ongoye uDSD la umise sibhaxa thesuka lapho kwathi uDSD uyaphesheya njengoba uDSD yayesho nje ukuthi umushushumbisi wesidakamizwa uthi wahamba nje ngesidakamizwa wayiqinisela uDSD umgodi uyazi ukuthi mina owayehlela le nto ukuthi cha cela umkhelisha umfana wami ephesheya sakhuluma nabantu abaqondene nalo mkhakha ukuthi sihambe sephesheya ngikhanda iprofile yakhe yokuthi lo mfana abe umuntu ngoba vele unetalente okunyeke nje ke kuyazenzakalela nangumcimbi uthe suka lapho emveni kwalokho saqala saphambana siphambaniswa yini na siphambaniswa ukuthi umbono yashiyana ngathi mina lo mfana emveni kwecala alenzayo lokuhlala nengane no 14 years ayinokubeze enkandla le kubo insuku ezinhlanu ngathi mina cha ndoda le nto siyenzile zinikele emaphoyiseni ngoba ngeke ngikwazi ukuthi mina ngikweseke into enjengale ebole njengale nakho ke la saqala khona ukuphambana naye yena ufuna ukwenza ngendlela yakhe waqhubeka nangendlela yakhe ngithi ke namanje ngiyafuna ukwazi ukuthi enkandla epolice station ngoba udaba lwakhona liyaziwa kwenzakalani lelo cala limiphi uba usaliqula noma ngasaliquli noma kwenzakalani ngalelo cala ngiyafisa ukwazi ngibongile futhi kungqongqoshe kuzolonke ophethe indaba zabantu befazane ukuthi khona imizamo aseyenzile ukutholakala lo mntwana ngoba mina I did avail myself as a state witness at that time ngoba ngikwazi ukuthi ngimelane nomuntu ohlukumeza abantu besifazane kakhulukazi ingane encane ngalolu yahlobo nezinto azenza lapho ukuthi mhlambe ke kugcine kube lesimo ekuyisona ngiyafisa ukwazi kwenzakalani ngoba mina ngagcina nje icala li-on ukuthi kwenzakalani emveni kwalokho nami ngiyafisa ukwazi
ngizama ukuthi ngiveze umlando ukuthi ukuphambana kwami nalomfana kuqalephi ukuthi manje sengumuntu mina ongasathembekile ngoba wonke amaqhinga bengimenzisa izinto ngimnabukelisa kodwa kuthema sekufika la kuhlukumezeka khona ingane encane kangaka eno 14 years ufakazi balento engishoyo obuna ukuthi emvana kwalokho akazange bekamkama ngisho nje ebantwini besifazane hlobo umuntu lo Valentine ngenxa leso simo leso uyazi yena nabafowabo futhi aphila nabo bayazi lengane ngifundisile ukuthi ukuyifundisa kwami la ngibitebe ngibuka ngipela ngithi mfana wami yeyinjani team engakorelwa ngoba i-team ngisho ukuthi uyi best in the world fanele engene amagoli kuyona ikorelwe le team kwabonakala ukuthi hayibo nangu umfana ezoshubisa egemini nangu nomgodi futhi ngapha ukhona hawo ayikathi ngithi mina bafana bakithi ngeke into ezosebenza lana sada khanjelwa amaqhawe abedlala umdlalo imina ningezima Afrika imina lo ungizwe owathi cha insizwa ngathi ayincweke akhuluma nalo ngakithi aphinde futhi ngakhuluma nanangu ugasela babe zebona bethi nje bacela ngoba nginesandla esihle sokunaka izinto ngoba ngaxabele namuntu angisize nje ukuthi umsebenzi wabumfana ngukhuthaze ayi ngathi mina cha ngiyezwa ngani zakwethu ngathi ngithi mina ukuthi into ezosebenza kangcono ukuthi siqhube umdlalo kade siwubona phakathi kweinsizwe uyikhuphulile kesithi kunyusa abasokisi ngomdlalo weinsizwe omuhle hayi ngomona nenzondo nomhobholo nokulalelana endleleni cha into eyenzekileke eNingizimu Afrika ukuthi ke kuthe emaqhubeka isikhathi wasuka lapho kwafika ke isigaba sokuthi ke lo wangakithi amphendule lapha na ke ngenyoni yomthakathi akumembe ngenyoni yomthakathi bese ngizwe ukuthi ayi akhona amawala la kundodana namawala kodwa ngoba kwakusetshenzwa emdlalweni hayi umuntu anganaki ngapha umthandeni ama-characters alaba bantu abayifani umthandana kuyena umuntu uthi uma uphila naye wazi ukuthi uphila naye ukuthi useyohlala kucinga ubusuku nemini cha akubuza ukuthi ulala udleni olale kanjani njani nje ibhoco njengoba kushisa uyabona awuqhutshukelwe inyongo yini cha akayenzi yonke leyo nto indlela nje nayo iyona kodwa futhi umuntu uyaphila njengabo bonke abantu ngapha umgodi hlala la bhampa ubusuku nemini ngikhumbula ngemunye inyaka ngangihamba nomkami ngisuka la ngeGoli suka eGoli ngizoshona phansi eMbazwana umfazi ngihleli ngapha lo ngikhulume nomgodi ngisuka la kaze ngafika eGoli ngisuka eMbazwana eGoli ngizoshona phansi eMbazwana ngikhuluma nomgodi waza ngathuka umfazi wathi hawu niyazwana bona nomgodi selwa niqabulana ngathi yabo ukhulunywa kwakhiwa amaqhinga ngimunyuso umfana ngawo yonke indlela makhona ingoma engifikelile ngimnikeze makhona ingoma enhle ngiyibona ukuthi hayi ingasebenza ngimnikeze enesandla sifuthi nayibhala ibhala futhi ke wayengeke vele ke angabhali esebenza noShobeni Mfokuzwayo okuyena umuntu ojikelele kwezokubhala into eyenzekile ke eNingizimu Afrika emsakazweni ngangeqa ngisho isibalo sengoma esikaliwe ebusuku ngisebenza ngisho ebusuku ngikhuphula lo mfana ngamaqhinga nangokwenza ngiphule ngisho imithetho yezokusakaza emvana kwalokho ngapha uzothola ukuthi ngapha uzoshinda yodwa nje lo athi sawubona bhutungiso iyona into ayintala bhangayo akazumuze ithuka hlamba akazumuze ephenya marketini akazumuze noma ethini nje Thema iqhubeka ke Ningizimu Afrika lento nani sizo zamabhinqa fanele niyazi lento lengane yayishintsha umshovu uthe kusukela ngo2013 kuze kube manje lengane uthola ukuthi umthandeni ezinye izinto uyakwazi ukuthi ayiqale singazazi thina for example waqala indaba yokuthi bese kuveza isithombe sa kumthandeni ezama ukwakhumuza kayise ayi bese ngithi mina ndoda kanti vele la ngimapha ngimkhuthaza lo ndoda asakheni madoda
asakheni kwafika ngisho ekhaya wathanda ngisho iplani yomzi esiwakhela ubaba lapha ekhaya wathi indoda ngeke kunjalo impela ngathi mina hayi futhi ke bengena nomuntu okhonze ukuthi ke athenge imoto eziphezulu kube umfana nje olandela uzafika isigaba sokuthi ke naye yakhe ngenxa yokuthi ke unamawala ke ngisho iplani eliyandluma uthi uyayibuka uyibuka ifananisa neyakithi uzokubona lokho engikushoyo kodwa ngizochaza into eyiningi ngoba undodana wami lo bengimkhulisa ngawo yonke indlela futhi mina nginezinto eyiningi engisaziyo ngaye ngizochaza futhi ukuthi saxaba naphi na mfana tekusuka mayinyuka izinga lokusebenza kwaze kwafika mina la engathi siphambana khona la saphambana khona ningizama Afrika lomfana saphambana kabuhlungu ngoba into esayiba ngayo into mina ngumuntu oqondile yabona nje nginefone yami ibuyile ngisho amaphoyiseni kade ngithi zama ngibopha amaphoyisa yaba ngohutshwa nje ngihutshelwa ukukhuluma iqiniso amaphoyisa athema ibuyise ifone yami anginikeza kodwa into evelayo nengineqiniseko sayo yokuthi mina ngumuntu oqondile baza bahleka futhi basho bathi macingwane nakho ngisizwa yini na uthi ngiqondile angiyena isikhotheni mina angikhuthuza umuntu Xobo umuntu nje oqondile umuntu oqondile kumbona langogana umfazi uyahlalela iqiniso kunamanga ahamba nemillion phakathi uyahlala endaweni engenalutho kodwa ihlalelo ithi chala ngoba ngitshene nje iqiniso